Ajde pozdravite djevojku pod rednim brojem 5, Ena Hodžić iz Bosne i Hercegovine. 17 godina, iz Sarajeva, ide u gimnaziju, bavi se plesom i tenisom. Ena Hodžić. Ajde djevojke, malo smješak, pa nije pogreb, izbor je za mis. Bravo, tako. Odmah si ih ovako Jesam malo, morala se ih potjerati malo, onako sa smješkom djevojke, idemo. Djevojka pod rednim brojem 6, Lisa Bernhauser, ima 20 godina, dolazi nam from Austria, Vijena, Beč, njezin fakultet zove se University of Applied Sciences ili valjda sveučilište primijenjenih znanosti, voli trčanje i putovanja. Tko ne voli? Meni je drago zbog naše sezone, očito ima jako puno Austrijanaca. Dobar je ovaj pljesak, to se traži. Austrijska ljepota na hrvatskom Jadranu. To je lijepo vidjeti. Djevojka pod rednim brojem 7 je Michela Orlando. Ima 19 godina, dolazi nam iz Italije, točnije iz Pescare, studira turizam ili se bavi turizmom, te pleše i ide u teretanu. Hvala Micheli Orlando u prekrasnih haljinama Gordane Radić. Djevojka pod rednim brojem 8, imena je Amra Huremović, ima 21 godinu, iz susjedne nam je Bosne i Hercegovine, točnije iz Tuzle, socijalna je radnica, bavi se odbojkom i slikanjem. Malo prije, ako se ne varam, imali smo prilike vidjeti da se bavi i slikanjem po sebi, jer ima jednu tetovažu na zanimljivom mjestu. Zanimljiv spoj, ne možete reći da nije, odbojka i slikanje. Sljedeća djevojka je djevojka Jasna Penić. Ima 25 godina, dolazi iz Srbije, iz Beograda. Logistar financija. Bavi se plesom i fitnessom. Magistar, prepostavljam, rekao sam ti da ne vjeruješ svemu što piše. A ja slipo to pratim. Piše logistar, onda logistar. Ja mislim nešto srpski. Logistar financija, ne? Jasno, ima i svoje navijače ovdje, čini mi se da sam vidio, pa dajte još jedno malo pljesak. Dajte pljesak za logistricu financija! Nakon Jasne stiže nam djevojka pod brojem 10, Elma Teskerđić, ima 19 godina, iz Bosne i Hercegovine, iz Maglaja, studira ekonomiju, bavi se odbojkom i plivanjem. Daj malo tečnije to reci. Elma Teskeređić. O, pardon. To je moj teritorij. Teskeređić. Ima sad prilike plivati tekako na prekrasnom našem Jadranu i to ovdje na plažama u okolici Marine Frapa. Gdje će bolje? Petra Strelar je sljedeća djevojka. Ima 20 godina, iz Hrvatske, iz Zagreba. Nadam se da učiteljski fakultet znači učiteljski fakultet. Bavi se plesom i satovima boksa. Ne, sa vate boksom. Šta god to značilo, sa vate boksom. Možda bi nam mogla pokazati, ali to bi... Ili možda bolje ne, ja sam ovdje prvi na udaru. Između dvije vatre si, znaš, ja i Petra gubiš sigurno. Petra, učiteljski fakultet, bavi se plesom i sa vate boksom.
20 godina iz Hrvatske, iz Zagreba. Evo nama je naše Splićanke Mateje Filipović, 19 godina. Bavi se također turizmom, odbojkom, plesom i učenjem. I to uči 2 jezika, engleski i talijanski. Čekajte, izvinite, možda je ovo pristrano, ali ovo je jedina Splićanka. Meni to nešto znači. Za Plješćana. Evo Plješće. Splićanka jedina, pa sad gledam popis, da. Mateja Filipović, 19 godina, iz Splita. Odbojka, ples, uči engleski i talijanski. Idemo dalje. Tamara Đučić. A ova Crna Gora, ima navijače, 26 godina, Crna Gora, Kotor. Medicinska sestra, bavi se plivanje i plesom. Valjda biste željeli, ako završite u bolnicu, da vam ona bude medicinska sestra. Ja bi. Bi. Crna Gora se ne mora brinuti za svoje zdravstvo u redovima medicinskih sestara, ako je suditi po kandidatkinji koja se zove Tamara Đučić. 14. djevojka nam je Džemila Šehović, koja ima 19 godina, dolazi iz Danske, Kopenhagena. Nadam se da je to točno. Znam da vas buni ovo Džemila i Kopenhagen, jasno mi je, ali Džemila iz Kopenhagena. Bavi se elektrotehnikom, programiranjem i računarstvom, a također igra košarku, pliva i vozi bicikl. Ne vozi bicikl, to ružno zvuči. Bavi se biciklizmom, to je drugačije. Da. U Danskoj ima više izbora. Košarka, plivanje i biciklizam. Imaju dobre biciklističke staze. I zadnja, ali ne najmanje važna, 15. djevojka je Snježana Ukić. 24 godine, Slovenka, iz Velenja, Fakultet za turistički studij, bavi se plesom, glumom i borilačkim vještinama. Evo nam plavokose Snježane Ukić, Slovenke. Malo pljeska. Nekakva reakcija. Jeste budni, tu ste, dobro je. Naravno, sve su djevojke u večernjim haljinama Gordane Radić. Dajte jednim pljeskom pozdravite svih 15 djevojaka koje su elegantno prošetali u večernjim haljinama Gordane Radić. Ja vjerujem da će one još napraviti jedan defile, siguran sam u to, tako je. Ti kao da si ti bija maneken, a ne ja. Da. Sad koliko sam defile. Se nagledao ovakvih trenutaka. Aha. Dakle, znaš da sad ajmo ih defile. još jednom spomenuti sve naše djevojke. Ajde, idemo. Djevojka pod rednim brojem 1, gledate, prva odlazi iz Bine, što ne znači da se neće prva i vratiti kao mis potencijalna imena Jasmina Sakačić. Andreja Živković. Potom Đulija Ladući. Kristina Kunštić. Ena Hođić. Lisa Berhauser. Mikaela Orlando. Amra Huremović. Jasna Penić. Elma Teskeređić. Petra Strelar. Mateja Filipović. Tamara Đučić. Džemila Šehović. I Snježana Ukić zatvorile su upravo ovaj hod u večernjim haljinama Gordane Radić. A mi ćemo, dok iščekujemo rezultate, vas, dragi naši žiri, koji to morate sve zbrojiti, potpisati i tako dalje, i razmotriti još malo u vašim glavama, uživati u čemu drugom nego u glazbi. Vi, dragi posjetitelji, također u čašicu i glazbu. A što nam to od glazbe dolazi? Evo vidim, glave našeg stručnog žirija su put dole sagnute, dakle piše se, zbrajaju se bodovi. Ja bi najavila, kako sam već rekla na početku, našu legendu Kemala Montaignea, potom kubanski bed Kopradija i prekrasnu gospođu damu Ilijanu Jerković.
Naravno, u iščekivanju smo onog najuzbudljivijeg trenutka, to je kad ćemo saznati koja djevojka je ponijela tu laskavu titulu Miss Adriatic Europe 2012. godine. Kolega, imaš li ti nekakvu dojavu kad bi mogla stići ta magična Da, čekamo kuverta? te magične papire. Samo jedna cura, samo jedna dama će 1. rujna u Peskaru na izboru za Miss Mediterana. A ja bih pitala organizatore kakvi smo mi s rezultatima? Jesu li ti rezultati na putu i koliko dobro cure zbrajaju? Ili? Hoćete malo pozdraviti za brze rezultate naši žiri, bilo ih je jako puno večeras, imali su jako težak posao jer su stvarno sve djevojke sjajne, lijepe. Ja mislim da bi bilo dobro da za početak mi pozovemo sve djevojke ponovno još jednom na pozornicu pa da one naprave jedan defile, da bez obzira na to kakav će rezultat biti, koja će cura pobijediti i ponijeti tu titulu, da vidimo zapravo da su one sve jednako lijepe i divne i da su zaslužile biti natjecateljice na ovogodišnjem natjecanju evo ovdje u Marini Frapa. Nekoliko zemalja, 15 djevojaka, večeras su izboru za Miss Adriatic Europe 2012. Jedan pljesak za njih, molimo vas. Dajte malo, probudite se. Cheer up! Evo, ja bi željela reći i iz osobnog iskustva, ovo je jako važan trenutak za njih u njihovom životu, a da vi to uopće nemate pojma jer samo se jednom ide na izbor za Miss, tako da molim lijepo podržite ovaj važan trenutak za cure. Čestitamo im sve od srca, ali sigurno ćete se probuditi ako još niste na after party tu na bazenima Marine Frapa. Po završetku svi ste pozvani. Da, evo vidjeli smo sve djevojke, one ne trebaju odlaziti. Mislim da bi bilo dobro da se vrati, da se nekako poslože tu, jer uskoro ćemo dobiti rezultate i naravno reći koja je od njih najljepša, barem po ocjenama žirija. Dečki i djevojke, kod mene su ove famozne bijele kuverte. Krenut ćemo s proglašenjem pobjednice Miss Marine Frapa. Ivo, evo. Meni da pripadne čast ili da otvorim pa da Ani predam. Dakle, slijedimo proglašenje Miss Marine Frapa. Malo pozornosti, molim vas. Miss Marine Frapa 2012. godine je gospođica Petra Strelar. Lentu i cvijeće uručit će Donatea Pašalić, vlasnica Marine Frapa, a nagrada je 7 dana za 2 osobe, all inclusive, smještaj plus hrana, naravno svi znamo što to znači. Evo ovdje u prekrasnom prostoru, ambijentu Marine Frapa. Prva lenta je evo dodijeljena, probili smo led. I evo nam naša Dona Tea Pašalić, vlasnica Marine Frapa. Čestitamo, dajte malo podrške. Molim vas, fotografi na svoj način, a vi, poštovani gledatelji. Lijepo je kada jedna lijepa žena još drugoj lijepoj ženi dodaje ovu titulu. Evo, mogla bi i Dona ostaviti je na sebi. Sama sam htjela reći, pa tu se ne zna ko je Miss. Ali evo, ipak se sve jasno s ovom dodajom buketa. Evo, ja sam zapomagala, mahala žiriju, gdje su rezultati, a oni su bili tu na dohvat ruke. Pa idemo dalje. Evo, Miss fotogeničnosti. Vidimo za koji trenutak koja je proglašena. Je djevojka Lisa Bernhauser. Lentu i cvijeće će uručiti gospodin Owens from America. A cvijeće gospodin Ante Šimundić. Dakle, molim vas, da, vas dva. Please can you call your friend from America, Mr. Owens, to come here on the stage? Thank you very much. Dakle, to je Miss fotogeničnosti, molim vas pozdravite ovaj trenutak. Dajte, molim vas, zaboravila sam jednu jako važnu nagradu koja meni znači. 12 mjeseci teretane Gulliver energije. Čestitke Lisi Bernhaus, zahvaljujemo se gospodinu Owensu i gospodinu Antu Šimundiću na uručenim nagradama. I evo stigli smo do onog možda najzanimljivijeg dijela. Čućemo imena djevojaka koje zauzimaju prvu poziciju, dakle prva pratilja, druga pratilja, pretpostavljam, jel? Da. Naravno, ja znam. Druga pratilja, prva pratilja i Miss. Miss Adriatic Europe.